Sibai ule mim ko tha September ni som parok sang hi som hi panga thole ni ani a Zoram news ilo ngai tha ang ZPM chuan ni min September ni som panga sang hi som hi panga khan an office a chhogin khom an manga thu sei tu advisor to CM finance Tbc ven chhunga MLA chuan CSS la thok an da nge theilo chan soin hroi tu te thu soi oi zir turin an party mi te acha Tbc ven chhunga chuan CSS la thok an da nge lo chan soin danin rem ti lo wangani dan hi kan za tur ani a dik tak ro kan rel theinan kan vai ngam tur ani sarkar turin kum tam tak kan lo wak vai ve to ti tu ten hlok na kan umani chuan heram ma son na tur le kan wa vai san te kha kan kal san don ti na ani sarkar ve ta ka wangin contract na kan be sei ngot tur ani lo contract e zong do chu contractor a injak lo draw se ati sarkar kal to te atangin contract na zo lo zahni chuang le ke deposit a cheng vai bel che sang khat zanga chuang an chhom ti soin advisor to CM chuan sarkar in sum anei lo zia kan shia a hol sak le fil pha a contract na thot hi heram dam na tur le ma son na tur ani lem lo in MLA sheu te hne na engtin nge MLA fan ihman itinga mem MLA fan cheng noi zani hi ma son na tho nan atam khop mai heram siam thatur kan thu poi chu mi poita na in hlan le ro rel na thajok ani a opposition kan ni laya ram kan mangai ang khan tu na po kan la mangai zel tur ani kan awhla adang lam tur ani lova kalphung hui zia kan chhom tur ani lova kan sarkar ta ka wangin kan soi huai ngam lo tur ani heklo hei hi ka politics ani atia MLA le minister te jim loi loi hi mana ta to Mizo bi puite chin than ani a bansan a hun to atibok Forest Conservation Amendment Act Chhunzawm ani emo thil danga po hroi tu te thu soi oi zir tura an party mi te cha in an dik tok lo na po kan soi sel ngam tur ani heram ta na kan chan to na chu kan chan to ni se heram tan adang po isan ngam le ang ti in puti bisilal vel chunga chuan fuina thu asoi ani Nimela ZPM party chhugin khom hi PRL lian tluanga secretary in akai shwaya upasilal englian a senior vice president upa committee in hun ser mangin party mi puite chhugin khoma hian antel thahnem hle ani Mizo nula Dr. Lal Thutiam hetin Third National Conference of the Indian Association of Physiotherapists IAP Women's Cell and Physio Manthan 2025 Outstanding Women Physio Award adong Third National IAPWC hi September ni som pathum atangani som pali sang hi som hi panga khan Constitution Club of India New Delhi a nei ani a champhai veng sang nola Dr. Lal Thutiam heti hi he huna hian choi moina hi pek ani Dr. Tiami hi SIR Ramachandra Institute of Higher Education and Research Center of Sports Science Chennai senior lecturer tha thoklai ani a Indian squad team physio ani to baka Olympian le infami langsar tak a enkol to a international level a paper a present to bok ani Mizoram UDNPA malak na hnuaya vantlang huna tlom nga ya bolhlobom en kol tu tur adapt adas bin hnuaya mi som nga chuang in bolhlobom an adopt to UDNPA director pu Jacob Lalompu ya chuan adopt adas bin hi Mizoram in faina konga ma ason theina turin Mizoram UDNPA Central YMA IMC le Smart City malak na hnuaya umin juninga World Environment Day khan bulletin ani atia bolhlobom hun runga ta vilzui tu an omsi lo chuan bolhlobom hun na chevel chu atrop zoka bolhlobom omna tur ngoi ngoi bolhlobom a omlo awanga hun drop tak a ombok awangin bolhlobom hun atul na hun na huna chu bolhlobom chu en kol tu an oma bolhlopai motor alo kal hun alo pai fai ani theinan wantlang huna tlom nga ya bolhlobom en kol du tur zon na atan adopt adas bin hisiam ni in bolhlobom le a hun na tur an pechina mi in an ngai hlu hle a Mizoram Florist Association Taxi Welfare le school chen khatyamin tundin huna pol le mimal somnga chuang in bolhlobom an adopt to ti asoya Khochung Faizo ko theinan mi puita chu bolhlobom adopt ve turin asoma UDNPA website ta online kaltlangin emo an office a kalin emo bolhlobom adopt hi adil thei ti asoi Pol school le mimal angin bolhlobom hi adopt theya chu ti rolin mimal school le office huam chunga an mani mo phurna ni sa a chuan adopt an rem tilova wantlang hun bolhlom tam theina neitu omlo na huna bolhlobom adopt thei tur an zong ti asoi bok Executive Engineering Power and Electricity Department Power Project Division champhai chuan na thok het ni si chin hriat lova ommi parok chu na an thok lo chungin an hlo cheng noi somriat point pariat pek ani ti Controller and Auditor General of India Report 2023 in Atarlang August ni somni pasari sang hi somni panga a Mizoram Legislative Assembly a report phara heng na thok mi paruk te hlo atang hian cheng sang ko emo singkhat emo thatin an kat sakchina he thil than hun hi April sang hi somni som paruk le March sang hi somni pakhatin karba ka
April sang hi som hi panni le February sang hi som hi pathum inkara te ani thu tarlan ani a April sang hi som paruk le March sang hi som hi pakhat bi ka poisa an pek dan pe hi chu audit tur po in pek ani lo heng sarkar na thok het paruk lo an kat hi an IO aroi te hne na hian an roi sunga tan an pechina an hlokat bang zong hin na thok lo sarkar na thok paruk te an pechin na thok lo mi paruk te hlo cheng noi somriat point pariat pek hi FR17 sub number 1 of FRSR kal ani thu CAG report chuan atar lang ani CAG report 2023 chuan nang het thok an chin shat lova om te hlo chen khat an mi chhor te pek hi no work no pay kal ni in hi FR17 sub number 1 of FRSR noya tel sa ani a eng sarkar na thok poni se phalna nei lova chor ring wat te chu an tholo chung chu an hlo le ham that na la ka thiang lo ti atar lang bok February sang hi som hi palia audit an ni lai khan Executive Engineer Power and Electricity Department Power Project Division champhai chuan heng sarkar na het thok te hian na an tholo chung hian chol dil na an nei lo ati a chol phalna po pek an ni lo thu asoya heng na het thok te hian an IO an tir te hi thu nei tu te an shat tir lo ti ani bok heng mi paruk zinga mi pathum te hi sang hi som hi pathum sang hi som hi pakhat le sang hi som hi pali khan an pensiona pakhat hi athi to ani Mizoram sarkar chon September ni som hi panga sang hi som hi pali khan hemi chung chang hi soi fe in aikal latu ten aikal an lak chan hi damlo na thil ani anti a Alzheimer tuberculosis hyperdiabetes le natna dangwangte ani thu an soi ve thung Nimin khan Mizoram sarkar flagship program bana kai scheme phase 2 kalpui dan to rail planning and program implementation department committee room MSPCC an chukhom ya chutkhom hi Phuket Silal Somjawa advisor to chief minister in kai shoin Pulalmal Soma Pachol Secretary Planning and Program Implementation Department chuan phase 2 kalpuina atana in kai shoina ti danglam chen khatte soifia na huna manga bana kai scheme phase 2 chu September ni som pakwa sang hi som hi panga atanga kalpui tora ro man ani thu tarlan ni in hemi tur hian dil na thelo na tur online portal man dan tur te en chinani a chief minister special package dil na po online na kalpui tum ani to awangin dil na thelu thiam lo te tan block development office subdivisional office deputy commissioner office le Common Service Center te mangtrang kai ani tur thu asoi bana kai scheme phase 2 hian implementing department som paria to oma Mizo Khadi and Village Industries Board ICT le Mizoram Startup Mission te tel thar anni September ni som hi pani atanga GST rate thar man huna rate tin hiam to man to wala zwar sha te chu taxation office a sha tir turin commissionerate of state tax deputy commissioner lerwat pu ya chuan mi puite acha Akash Vani Aizol chuan sarkar lai puin GST asiam thatna GST 2.0 chungchanga mi thiam sang akoma heta hian state tax deputy commissioner pular wat puya chuan GST 2.0 nuaya thilman tlanhiam tur langsar zwal zinga cement le bong hute atel ti soin sarkar lai pui chuan GST rate ati danglam ta ka wangin company te chu MRP thar nei aphal sakbok ati a GST dana chuan anti profiteering measures a omti soin GST nei sumdong ta chuan GST rate tlak niam na bungraman anti hiam velo ani chuan shemthei an ni ati September ni som hi pani atanga GST rate thar man huna rate la hiam to man to wala zwar sha te chuan taxation office a sha tir turin mi puite acha a GST rate thar chuan sumdong ta le sarkar ni lovin mi pui nol pui le lo nei tu ta hlok na tur angai to berti asoi bok pularot pui chuan GST pui mo ber chu tax invoice ani ti soin GST registration nei chuan ador chunga thil lei tu te mu thei turin GST registration nei ani ti atar lang ngei tur ani a cheng zahni man aya tam an bungra leitu te hena tax invoice an pengei ngei tur ani ti soin hi cash memo ani lo ati a invoice a chha pek mil thapin tax department a chha achung anga tax department chuan an chha chhun lu le a invoice pek chwa mangin adik ngei ti an lo fin fi angai to dona hi sumdong te le leitu ten ngai poimo na chang an sha thin lova ti in dan anga shem kher ngai lovin mi puite chu shaturin acha ani Pujon nei la ya le pu mangjangan to thangten larsap moin an malak na sang an soipui Nimin Khan Mizoram Chief Information Commissioner Pujon nei la ya le State Information Commissioner pu mangjangan to thang hian larsap General Dr Vijay Kumar Singh chu achen na inraj bhavana moin Mizoram Information Commission malak na sang le din hunte an soipuya larsap chon sarkar thu nei tu te RTI Act 2005 zir chianga dikta ka mang thei tora tran la tora adu thu le he act hemi puiten tangkai taka mang torin do sakna hlan thu asoya RTI Week 2025 lomna October ni riat sang hi som hi panga anei tur man pui tora an som na chulom taka apom thu asoi bokani Aizol District Magistrate in Sarkar Pisabul na ya mi panga ai tampun khom le beng chen khapna thu pek achwa Aizol District Magistrate Judicial Branch thu chwa tarlan danin tun nai han sarkar laka thil phut nei polung oilo nor huai hot mek an omti thu don ani a
anwaya na thok tu ten har satna an to lo chu sarkar do dan ber ani awangin hethiang thil du am lo a thlen lo nan Aizawl District Magistrate Engineer Lal Shiat Puya chuan thu chhuat siamin Aizawl huam chung sarkar pisa omna Raj Bhavan Chief Minister Office Mizoram Assembly Secretariat le Miniko bul naya politics sa khwana le wantlang thilami panga ai tampun khom le bengchen akhapa he thupek hi thani chung ken ko tur ni in thupek bo chha chu BNS section 223 manga shemthei anni tur thu tarlan ani Dodarshan kumsum ruk paruklin na polin darkar somhi palisung program buat sai ani nimin September ni sompanga kha Dodarshan kumsum ruk paruklin ni ani a hemi pol hian DDK Aizawl tol chung program pola darkar somhi palisung local transmission apek chhuana honna DDK Aizawl Art Station na nei ani Head of Office Om Prakash Tripathi le Head of Program Pu Si Vanal Siaman Ribon Chepchatin ahonga DDK Aizawl program TV kal tlanga pek chwa lai apiang hi Waves Android application atangin enthe ani a Waves atang hian DD National DD Sports DD Mizoram baka DD program shang a enthe bok ani Center for Environment and Social Justice chuan Aizawl bypass kong lai mek leivung in Aizawl le a chhevela mishing noi thuma tanga noi li le ran vulte nun na nar ati chiat na satawangin na tho chol tir turin thunei tu te an ngen Center for Environment and Social Justice chuan Aizawl bypass kong lai mek wungin tlong le afin tu lui ati not dan le ramngo ahong dan chu thalo an ti thu soin Divisional Forest Officer DFO Department of Environment Forest and Climate Change EFNCC Government of Mizoram ne na Aizawl bypass khotlang lama lai mek chu khotlai lovati top turin an ngena Aizawl khopui nun na nar tlong lui chu leivunga akha to wangin lui kwang apon lang to ti soin thala akang chat ti a fura lui kwang apon la na wangin tui alian ma le a bypass kong ain mi puinoi thum atanga noi le in kar tui in tur apoi mo jok ti in an soibok ani Lunglei District a National Highway lai wangin har satna athleng chhomek tunlai han Lunglei District a National Highway lai wangin har satna athleng chhomek a Lunglei Thei riat veng chunga thakha chuang chu ni tin do tholir theian tang china helai kong paltlang pi sakai school kal le sum don na thila vei wak chin local council panga zobok no zobok south lungpui zol sangchal kon le Thei riat mi puite nun phunga khailak na sa in heng veng panga ba ka hian simlam longtlai le sia hapan tur le simlam atanga Lunglei pan tur khwal jin tam tak tang khang chinin damlo na thila damdo in pan tum te le Lunglei bazar in pho chin te po har satna na satak an tok mek ani Waime Thei riat branch secretary Pu H Zorin wana chuan National Highway sial that le le zau na chu an vengin an tuarna sa hle ti soin kumin furwa surna sa chuan an veng chung hun engemaw zata kong ati sia ti asoini Thei riat local council chairman Pu S L sang lo rapo in an din hun chu district thunei tu te hne na le BRN company hne na an thlen thin ti soin BRN company an khirlo tok chu an har satna berle an mutan ber ani thu soya na an thole zel na tura mi puiten har satna an to lo nan an veng huam chunga subcontractor enroll an rem ti to don lo ti soin kong chaklam an lai zaw le ani po in an lai na chin na piang a retaining wall siam tir ngal zel an tum thu le an du angwata na tho tir an tum to lo thu asoi ILPN dik ngal zel ani tun pathian ni September ni sompali atang khan sai rangrel chol hmuna khwal jin phur rel aron lut tana sai rang chol hmuna tang hian inner line permit ILP pek chwa tran ve ngal ani pathian ni bi ka chuan rel manga namdang ron lut mi somriat pariat ne na temporary ILP pek ani Rasona sa wangin hun sang har satna thlengin hun then khata school cholpuan ani khom danin azerlo wangin le leiminin hun tam taka kong a hnopina wangin Champhai district borsap chuan school no pangte an himjok nan nimin khan Champhai district a Isri Puibial tan school cholapuanga Champhai borsap thu chwatar lan danin karkal tani som pahnia chang Rasona sa wangin khobung RD block Champhai district mun engemaw zata leimin le chhat na sang athlenga hei hian na satakin nun phung atibuaya tuna po Rasur belreng thei ani thu le har satna na sajok thleng thei ani thu zonal officer khobung zone DDMA Champhai district and BDO khobung RD block atangin thu don ani a hei wang hian khobung RD block Champhai district huam chunga zirna in zongjong chu zirlaino pangte himjok nan khar vek torin shatirna achwa ta ani injini zan le pathian ni jinglama Rasuna sa wangin Kolasip district chung mun sanga har satna athlen thu don ani boka sha theisena Kolasip project venga fast track court building thar sakna thanglam dumlui zaw kong agriculture demonstration farm bula kong sakta lam leimin chuan kong anoa pathiani tai thleng kha chuan lir thei angchi ma akal tang thei lawa leimin hi building satu te tui paina mu mal lo le tui hok luan kor mu mal lo wang ni a thu don ani sai hapui ke khochung in kalpona thir le in hana amin na satawangin lir thei kal tlang thei ani lo bok he le hi balulak na kong poimo tak ani sai phai le phai no in National Highway 306A a pathian de zan khan le yamina
contractor Viau construction company in an thian fai ngal ani kon pui le hortoki in car kon pui veng lai than mol thang kwal moi bola le yamin boka lir thei LMV chin atlang thei ni a thudon ani Vaireng Tbc-A huam chunga IOC a le yamina in pakhat chu loi zui ngam ani lo Vaireng Tbc-A huam chunga state venga po leimin wangin harsat na antok bok Nimin tlai khan hulhiap short stay center atanga chuak assistant electrician le aluminium fabrication training chuak te hnena advisor to CM Dr. Kesil Almal Somzavan completion certificate ahlan hulhiap atanga chuak te puala skill training program a hian trade pathum assistant electrician aluminium fabrication le food processing a training board sai ani a September ni ruka khan food processing course Zoram som pakhat hnena certificate lan alo ni to bok aluminium fabrication training turin mi som hi pariat an inziak lota mi som pasari in atop thlengin an zira assistant electrician zir tur hian mi som thum pali an inziak lota atop thlenga zir hi mi som hi pariat an ni tourism department chuan chalthang tourist lodge 5-star hotel atana siam tur zonna request for proposal an chhuat chhang tu company om chhun chu arin tlak to kan ngai department ho to te chuan 5-star hotel siam do company chu uluk taka zir sian ani thu sein keini chuan arin tlak to ka kan ngai ke mani lama ti tur tul om te chu kan ti fel to chief secretary hovin meeting nei angai dona chumi Nuar chuan atul anga malak Chhunzawm ani ang antia chalthang tourist lodge 5-star hotel atana siam do te chu an sul nu le poimo dangte uluk taka zir ani thu an soibok 5-star hotel atana chalthang tourist lodge siam ani theina atan hian sarkar atanga phalna an huangin tourism department chuan ma an la a PWD in chalthang tourist lodge Chhunzawm an chu chwa saka achang tu company nen hian in remna ja thei ani chuan company lam hian an ma ani sen sovin 5-star hotel an siam don ani Mizoram Hindi Prachar Sabha buat sai Hindi Day Celebration 2025 Mizoram Hindi Prachar Sabha Office Miniko khatla anei su sangtor zobial to MLA pulan wan pui punte khwalian ni ina man pui pulan wan pui punte chuan India ram chunga kan om chuan Hindi thiam apoi mo thule India khwale tui kan ni awangin tong thiam tam chu apoi mo thu soin leiro line Hindi mai ba ka vai shim shim ngai san lo na wangin Hindi kan thiam lova aboi thakin in sir om le ani atia mar chakzir lai pol shwai tu om chungin Hindi thiam lo awang har satna ataka tok tu ani awangin zir lai le thang 13 Hindi zir an war tul le asia thu soibok Hindi diwas hi kumsang khazakwa somli pakwa September ni sompalia India constitution in Hindi chu official language a apoma wangin kumsang khazakwa somnga pathuma tangkhan kumtin September ni sompali hian domchin ania kumina pathian ni ani awangin nimin September ni som panga khan man anita ani Uga Sasung Khan Aizol Civil Hospital OPD adamlo in entir singli sang rozale pali an om Aizol Civil Hospital monthly statistical bulletin tarlan danin thaliamta Uga Sasung Khan Aizol Civil Hospital OPD a damlo in entir singli sang rozale pali an oma mi sang khazan hi somriat pasari admit ni in emergency case alu sangthum zali somnga pariat le daycare admission zasari somhi panga an oma in zaipui major operations zaruk somruk paruk nei ani a in zaite now minor operations sang khaza somhi pani a ombok hemi chung vek hian mi sang khazan hi somli pakhat en kol dama chhuatir ani a mithi za pathum an omani Aizol Civil Hospital chin chha danin thama sa khan naw piang mi pa za somli pakwale meisa za somli pali an vai in zani somkwa pathum an oma rai se athi an omlo Youth Icon 2024 top 10 rui hlo do na la music video ti chhuak don LPS Vision Production boss sai Youth Icon 2024 top 10 te chuan a hu hova an lan na tur music video an boss sai meka tuna hian shooting an nei meka ni tun lai Mizo rimoi khovela boruak nei lian tak Youth Icon 2024 top 10 hu hova an lan na tur music video an boss sai mek hi rui hlo do na hla ram mi puite rui hlo do puya an som na hla ni in audio recording an zo to a tuna hian video shooting an nei meka champhai lama Icon top 10 rol te hi shooting nei in an thang meka September thachung nge in an music video hi ti chhuaman an tum ni in thu don na chuan asoi Zoram news ngai thatu zongjong te in zawai chunga lom thu ka soye ni man nuam vek ule